Lo wanga ngai vivi ia tuia ia Yehova. O mea o mafo i olo te tonu ia te au. Ia wha manu atu i lana suafa pa ia. Tātou a matala nei por kalame e te talo. E nganga pa iai e le ato atoa i mātou. Au le mawhana mai marfusia e la wafio i mātou le mawhutanga i tasi. E ato atoa iai o le nei au au nanga. Alo whangia i mātou le nei tu la fiafi. Ia manino le whaalongo mai a lau whanau. Ia manino fo i la lato vava ai male mai mo mai. I lau upu male mana. E le suafo Yesu ke riso wha Manuia mai. Amene. Ia tālo whalawa Samoa, ioe, ele. Ia ore nei teimi o re tātou por kalame re nei te mā fiafi, e whai uinai o re Paulas Ferreira nei Anrika, e Filifilia o ele Atua, au neo Samuelu Matafeo, ia marwhātonu tule e pa whawhitai sua, o au ona, mo le au nanga o re nei tō la a fiafi. E mamori e tuai le whawhitai marwha mālo, re tō tele o tōna mafuta mai por kalame ua matu atu, I lawa ia mawhina ngalo fo i o re tātou nuu. Ia male atu nuu a tō mai tū mālo. Ia whawhitai lava re mafuta mai re netu la fiafi. Whawhitai fo i re sapsapai. Ia whawhitai mō tārusanga. Vi ia le tua ilo nā lofa malo nā angari lei. O le netu la fiafi o le a whaanga solo re tātou porkalame e pei lava ona masani ai I aso umalava. Mo lava on tātou wasiasi atu fo I le tū o pese a mata I re tātou whawhia fianga. Ia mare mafutanga, ia ona whaawawina fo I leo o re telo niso po kalame whata o tolia mo re nei taimi. Ia o re taimi re nei o re pesa nea a mata inai o re tātou nei mafutanga I lea fiafi mo oe tupu mai o Samoa, I o pa ia mausa au whaingaluanga tatofi e le tua, Ie matatua si o mai lawi a tātou whanawiti. A fio mai, Manuia lau whasausaunga, whafafonga mai a Filifilia oe e le tua, le pese ua saunia o oe le fuala.
le fuala au, o oe le fuala au. Ese le mane ia upo le nei pese. A tatou vai fo i leo langa o lo tatou o no lai. O upu lava ia pe ia si ti ai se tasi lunga. O upu lava ia tu inatu le lofa maleanga le lei. Ia o oe o le fuala au. O oe le paanga o saunga o le sifafonga o le tai au fo. O saunga le mumai le tatou nei savalinga le nei vai aso. O lo o mātala pia lava o oe o le fuala au i le alofa maleanga le lei. O lo e tausi pia lava i tiu te whai e tu sai matatau malawola. O le alofa, o le anga le lei. O mea umalava wa e saunia ma mea o whaia. Wha manuia tuai le tua iati outou umalava. Popo ngā fo i whale tono le nei o langa. E ta tau lava na iati tātou pere fia. Tātou tu mau pe lava i le tua. O lo o mā futa mai lava iati oe mau. Mana tua. O le tua lava na ia Filifilia oe. O le peso la sa soi nei mo i tātou i whaafelo e tuai i la utopa ia ma la utoma malu le nei tu la fiafi. Ia au se talia ni usila po whea lava. O re ke lope o lo e papa a o e ai. Ia ma a vea ma nuu ma lala whanga ma fiu anga mo ne vai tau. Ia o le pese e king whai popo o la tātou whangolongo iai. I am so glad. Usi mai alau whangolongo. Everybody come home tonight to come to a party. You feel the true reality created by you and me. Feel so good, feel so nice, easy all the time. And let the music move your body and blowing up your mind. Everybody come home tonight to come to a party. You feel the true reality created by you and me. Feel so good, feel so nice, easy all the time. And let the music move your body and blowing up your mind. I love justify this beautiful feelings inside of you and your partner, your friends, or your mates. Let's go rock and easy party all night.
o re nā Samoa sa e whaafunga mai i le pese. Wa lawi loa fo i le nei tama pese. King Whai Popo ma le pese matango fie. I am so glad. We are so glad that you're here with us tonight. We are so glad that you accept our invitation to come watch us live on YouTube, Soft Live, whatever that wherever you're watching us tonight. O le lunga fo ila le YouTube, mana o mia lau soswani. A yaru lunga le YouTube family mole, subscribed. There's no cost to you. It's free. The reason why, so that way we can be able to broadcast, globally more and more, extend our broadcast around the world. If you can help us out with that, we'll be so, so happy to do so. Ia whaafitai tele lava. O leo langa nei, e fia lava rata ngata. Na o le teimi o le whaanoa noa. Whaanoa noa leo le tangata. Ona iei leo le teimi ua ti ngā ina le tangata. This life, those storms of life that we have no control of. But our own body, we do have the control. But there are times we just don't have any kind of control whatsoever. Teimi nei o whaamai o pua ngā mawhainga tātou tupu i te tonu o tātou tino. Tātou te iloa i se teimi, ai tātou te le iloa i te telo teimi. O maota ngasi umalava o lo mamau atu, ia maota ngasi o lo lata mai. Tātou mātua o wō mamai, o pāanga mamai, ia o re whanau, ia so se tasi lava o lo o whaina o ia le nei tūlā. E so se ngasi lava o le tino. E iei lava re manatu o le siufonga o le taelfo. E mana tua pe lava o tō i tārusanga i aso umalava. Nau na mātou te talo i le tua, ai whātau no uina umalava i le tua o le te talo atu i a te ia. E o mai lava de nei taimi, o lo ngā lua e pe lava le tua. E o fōri ngā luenga le tua i maitanga whainga tau nei tina. O lo ngā lua e pe lava le tua. E o fōi le taimi wa maiti ngai nei le tangate le nganga. O lo ngā lue pe lava le tua. So se ngase lava, e ngā lue pe lava le tua. O le aso, o le pō, e le malo rore ngā lue le tua, i lana tangata na palapala ayo na lima se tulou lava. O lea, whaise te talo mo tātou le netu la fiafi. E tā ua tele, le si itia o tau i le tua, i le netu la. Tātou talo. Lo mātou mataie, o oi o re fō mai sili. O fō mai fō i le lalo langi nei, wa wawai lua tu iei o lo mana. Le le ia lo mātou ta mawha asoa, ma le upo o lawa fio, e manu Manuia e lato tau mawhai. Ia manu mālo i ate i latou, le whaalongo i ate oe. Ma ia Manuia lo latou au nanga, le whaatua i ate oe. O mai mapua ngā le le ia lo mātou ta maa. Ia maupa mau i lau fusi le li i o le alofa ma le anga le lei. Whātutu la la i a te i la tau. A ve eso nei pua ngā mwhaing tā. E laua fio. A ia e whao ngā ina ona o laua fio te sila fia me oma. Mo i la tau o lo pua ngā tia le nei tū la. Whapaolo au alofa o laua fio. Ia Manuia i le suafo Iesu Kiriso. Amene. O le pese le atei nātu mo o tau le neitu la, o le pese le mai le awhai pese o whainguna Glory 4, ma vai o wanga. The next song is Psalm 1 number, meaning we should give our lives to Jesus because He's the only one who can save us.
fiata watu Weleleyo Yesu O le talo le lofa ma le whamaoni. O le avea ma tino e tasi. Ai o mea umalawa e pui puia i ai. O le alofa e mana mia. O le sini umalawa o nei mea oma. O le taimi o le tautonga. Ina i avea ma tino e tasi. A whaila o le alofa. E fusia ai o le alofa. I a alofa foi. Ma toi ola. Ma oti ai. Ma te tea ona o le alofa. A o le oti lava ia, e alofa lava o ia, I laupa anga wa tōwhia e le tua. Real love stories never end. All that all is for love is to stay in love. The best thing to hold on to is each other, who carries the love that cares for you and the loves that you deserve from the day one until to the end. Death will come, will separate with love, remains the same. O le aso le nei, e manatu ai anniversary umalawa o la wha manatu wina. Ai le o le nei le aso, ia po a tae ao po le aso sāfo. E wha manatu wina ai le tele o aso wha pitoa maso nei e tāua e te tonu o langa wha le urunga li. Ia le ngata fo I lea, ia o ta ngata teitu tasi mai I ngā luenga. Ia, po lea lava se tō whinga wa tu ina atu e le tua ia te oe. Le aso fore nei e tāua, a watu ai le furarosa, ia o se sei aute foi, ia o se sei pua, ia o se ula foi, ia ma se mea alofa foi I le tina po le tama, ia o le whanau foi, I le sapai o le aso tāua, o anniversary I ta tono a inga. Samoa, ma wō mai masani, a whapelawa o le so, I o le neiva I aso ma le nei masina, a toa I ai, le tasi o le aso, tasi le vai aso, le masina o le tausanga, ma le ono se fulu, ma le fitu se fulu o tausanga o le mafutanga. Vi ia le tua. Happy anniversary to all of you. Fe mai le pese al 5 stars mo I tātou le netu la fiafi. My sweetheart. My sweetheart, you're
You're so far away from me, but I return to you. I love you so, my sweetheart. You're so far away from me, but I return to you. Just wait for me. I drew so many miles across the sea, so far away, so far away. I can hear my sweetheart crying. She's crying for me. She's calling me. She's calling me. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. I love you so, my sweetheart. You're so far away from me, but I return to you. Just wait for me. My sweetheart, you're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. I love you so, my sweetheart. You're so far away from me, but I return to you. Just wait for me. Just wait for me. Just wait for me. Ua fase fulu ma le valu nei minuta te ele tu lai se fulu o le pese le nasa tu whawhawhonga mai ai i le awhai pese la wiloa Samoa 5 stars ma le pese wa ta ua My Sweetheart. Ai maise le aso nei i le COVID-19. Ia ua tele ina vala ai o le nufo ainga ia o nisi fo i tamapo tina ia ua maui ni usila wale mwhai on to i Samoa po au se talia wale mwhai no to whewai ona ua tapunia o alava. Ia e whawhitai le atua ua iai telefoni ua iai fo so se penga ta whailangi ia e mawhai ai na whawhiso tai o ainga ia e maise le awa mo le to olua pele ia te oe. Ia ele tu ua e pele le manatu watu ia te o to i whainga tāma poponga ai leio sena whaina. O lo iai pe lava le lofa tu no ia te oi maritau nunga o lo Manuia le naitu ia Manuia lava tatu wa fiafi
Ia o le taimire nei, ia tātou asiasa tu le tupā o au nā le atua, le awana tofia le atua, ia o lo lātou tau aswina le povai o le ola. Ia o lo lātou no futatalo mo le manuia mo i tātou, o lo tausia i tātou le lafu mamoe, o lo whawhangaina i tātou i upu mai i le atua, e ala i le talo o le laungaina, o le pese, ia o le asia singa, me unga lava lo ngā rurua i aile au whai ngā rua ngā le atua, mai lea i le atua, e whao ngā ina fo i le atua lo lātou wola, a wā i tātou i le nei vai tau, o a fo i pōpua ngā mwhaingta, ia ave ese ia tātou le matamuli, ia ai vala au pere ta māmare tina o re ngā ruanga. Vala au ia i lau sunga le whaiwhi au, ia wo wala au watu mana au mia sosoani i leitu, maleitu. Ia ai pule lava oi. Ai wha maila le tuspa ia i le aso le nei mo nai whaiwhi au. Romans 15 verse 13. This is what it says. May the God of hope fills you with all joy and peace in believing, so that the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Ia wha manuia le atua ia te o tau umalava. O la tau wa tāpena pena mo a o ngā whiwhi au, ia sao niuni mosu e ngā oao, ia o lea lava le wala au le atua ia te oe, ia manuia le tāpenanga. Ia e whaatasi le atua i le talo mafuta ia te ia rivi inga, e mafuta mai fo i le atua ia te oe i lou tama whai. O si mai ala tō whaafonga, ia, o le pesele nei, mo le tūpao whaiwhi au, wharetua, punao, paututua o le ka le sia whasenga iau au, o le pesele nei mo o tau pule au au le atua. O si mai la tō whaafonga.
Ia whaftai vi ia le tualona lofa malona anga le lei, ia le pese mata ngofia no tātou whanongolongo iai. Ia o le taimile nei, ia o mai le tu pā o le tupulanga. Ia o amai o le nei tu la fiafi. O amai ia o onga. Ia o amai fo le tautua ino le ainga. Ia mai le nei aso I fe au mga duenga sa au tau whaafenga iai. Ia taru sia I le lofa maleanga le lei o le tua o lo e maua le malosi. A o le tupulanga Samoa. E tā ua fo ilau oi o la tautua ona o le taimi oi luma. E te whaawa wina le olanga o lo iai te tono a inga. E le tautuaina o a inga, tautuaina o nuu, tautuaina o e kālesia, o I tu malo, ia male atu nuu o Samoa. O le nei vai tau, e whamanatu pēr lava, ia te o tau le tupulanga, le tāua o lou soifua, ma le whaatauaina o lou soifua e te tono o a inga umalava I Samoa. O oe o le mea alofa sili na au mai e le tua. Whaopopoina e le tua e te tonu o tātou ainga. Mā tua, tausi, sa paia le lei, le tupulanga, le whanau o le mea alofa le tua. E tu sai ma ainga tu whaatasi e le tua. Au mai e le tamaititi e whai ma mea alofa o le osi ngā whengainga. Whemairo le tusi o le alofa. Mua kaure nito le matau pes furma le tolo o whai pes furma le tasi whapea. O na po na o iti ai, na o tau tala I whatamaititi, na o manatu whatamaititi, na o Filifili whatamaititi, a wo na o tangata matua, o na o tia ia lea o mea atamaiti. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Tupulanga Samoa. A vea le nā mata iala, toi whawhangu mai ai lo tā ua ola. Toi wawa ai I tā ua I te tonu o tātou a inga. Aua ni o tā ua o na tali atu se upu ia mama dad. Whaalo alo, tausi le wā, o mātua nā le tua. Wahola mai ai I tā ua. Na whaia le tua mātua mo tātou. O lana tō whinga leo tātou whananau mai ai. E eire taimi e ti ngā ele whatanunga I le whitawi maro tā mawhauwhau. Nofo I lalo mawhauwhau tō tala noa I a mama dad. Aua tā ua o na tali atu le upu I lo tā ua langona. Ave ese mai lo tā langona. Ai o tawa ai lava tutoa I le vā whea loai I le ava I a mama dad. Aua ne ngalo. O tātou mātua. O le tupunga mai lea o wha manuianga. E a fua mai ai le manuia I lo tā ua o langa. A o tai loa fo I tupulanga o na teulo tātou vā ta māma tina. E wha o popoina fo I le tua asui tele. O yola fia ai I le nua fola ina I le tua mo oi mā. E ile so tupulanga Samoa. A vea oi mawhautuanga I so se tasi lava. Fautua le lei. Awane sulo musa I te oe le tai o tamaiti I a mio leanga. A ia e tai le to telo tamaiti ma le tupulanga I le a mio le lei. O le ala moni ma le ala mio tonu o le tua. E le pua oa le sila fanga le tua I te oe le tupulanga. Tupulanga Samoa I a Manuia lo tau mawhai. Ia ma e le ngalo mawhau. O ia te oe lava le malosi. O ia te oe le whaapalepale. Pau lava o le whautuanga. Pau lava le upwhati mai, ma le apo inga, a le sifafonga o le tai au fau. Ia o tau Manuia. O se mai ala tō whaafonga tupulanga, I le pese saa mai ai le nei aso, vi ia le li. O se mai ala whaafonga. Samoa, Alomaya. Se ale metele se mai ai, voi su le au fia poto mai. Tato si ile fa petai mu le vina. Ya Yesu lo tato matai.
ese e mai la usiva. Le matamofi e lato, wafa ola ina. Wasuia nei ole olanga, uasiva nei faale anganga, wa o fia fia, Yesu ilana faola tanga. Wa o fia fia, Yesu ilana faola tanga. Ese mai la usiva. Le matamofi e lato, wafa ola ina. Wasuia nei ole olanga, uasiva nei faale anganga, wa o fia fia, Yesu ilana faola tanga. Fatili mama ese mai la usiva. Le matamofi e lato, wafa ola ina. Wasuia nei ole olanga, uasiva nei faale anganga, wa o fia fia, Yesu ilana faola tanga. Wa o fia fia, Yesu ilana faola. Ia whawhitai, mana ia pese, ia vi ia na lofa mananga na lei o le tua. O le taimine nei, ia rā tātou wasiasi atu le tu pāo le military. I le lātou o nanga, ia ma le tau tuanga o lo whapena o na ngārunue ai i tu e whā o le lalolangi. Whamere tu se salamo, whāsuma leo no whaipu mo whapea. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. What troubles that you're going through tonight? Maybe homesick. Maybe you feel like you're giving up. Maybe you second guess yourself. Maybe you're missing your friends. Or maybe somebody that is really dearly loved to you has left the family to heaven. Tonight, we encourage all of you, Army, Air Force, you name them, how much we love you. God loves you more. And we don't understand, we don't know how you feel, but we can tell by the words that is spoken and the words that you guys are sending out as message to all of us that are outside the bubble. Our prayers for all of you guys is to stay strong. God will give you strength. E whao popo ina tu pēr le tua o le malosi ia te o tau. Ave ese mai o pua ngā mawhai tā. Wa ai fo i o le fili na te tau mawhai e whaati ngā ia te oe i le taimire nei. Aua nei e molo mata. Ina nei o so whaia i oe e le fili. Ma e wha le tonu ai i le ngā ruenga lo tō whia i oe. Ia Manuia la au tau ngā ruenga whaafitai le tau tua. O tō umalawa te tonu o le malo o malo lo mai veterans, reserves, mai la tō sauniuni atu, mai la tō wa te tonu maainga. Whaafitai tele lava mo la au tau au nanga. I tū e wha umare lalorangi ia au tō Manuia. Military o le pesere nei,
Toe whaamanato atu ai le mata lasi o lau Samoa. Usi mai a lau whaafonga. Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lawama Ela I fia o tamata
Ia whawtai, mānei e whai o whātunga tua ia re 5 stars, po re whetu lima. Ia e mānei e whai upo re nei pese. Samoa au whātasi, ia tali langi se aolo mālo Samoa. Ia lea, Samoa, ia leo se tulou lava, leo wa maasi o sia manava o walo mau whanau. Whetolofi iso se lau ele lava te tono le lalo langi le nei, ia tuia la tō vai, ma o sia la tō lima le tolo atu i lalo le tu ma le tu o ana, ai le ngata i le ngā wā, o le mea o lo momoe la tō i le hao ato ma le po ona, o te tonu o le malo, ia ma le la tō vala au iena, ina ia pui i tātou, ia Samoa, mita, mana tua, o walo mau whanau Samoa, wale ngata fo le tau tua mo Samoa, au lo tau tua mo le toa tele o tangata i le lalo langi uma. Ia Manuia lava, la o tau au nanga whaafitai tele lava military. Ia to all of you, we salute you. Thank you so much for your service. Job well done. Whaafitai tele lava. Ia o taimile nei, ia mo mai tātou whasolonga i le tātou audience. Ia whatalo whatu talapeli, ia Moloma Henry Purcell, Puava Alfosia, ia lo uso ia Nico Kalolo se Yuli Nico ma lo lava whaatasi mai ia re wharetua ia soli ula le sua whaafitai tele le whaatai mai futa mai ma nei ai o le tatou whaatasinga le neitu la fiafi e hei fore po kalame ro luma tala noa ia whai maiso manatu ia na tatou tu whaatasia fo ila ia ave umar tatou taulanga i le tua lo na lofa malonanga le lei ai o le ma nei fo ila o pespesenga mo audience ia e whaelo atu ai fwoi se tasi ua lewa fwoi o nālu ia whatu atu me whaintu e whatasi mai ia o a fwoi popo ngā ma whainga tā o leolanga ia o mai ma ngase ia e mana tua o tau umalava e ngā ruenga o tau whaia a o le nei au nanga e lango ina e le marketi o le El Rupios Markets, I-Rep Samoa, E-Sans Protection, Performance Autos i lato umalava nei ia o lo lātou lango-langoina, ia mane Winston Funeral Services. O lātou lango-langoina le nei prokalami, o le ala lea, ua o atuai le nei au nanga i lo maota malau lawa, ua mawhai enu tātou whātasia. Ia leo whai lo atu, ia El Rupios Junior Market, I-Rap Samoa, E-Sans Performance. Ia, o lātou umalava ia o lo lango-langoina le tātou nei prokalami, ia whaafitai tele lava le mafuta mai, and that is the one that we launch our program tonight and every days of the week. Ia, usimai ala whaafonga o le peso o saunia ma o tau. Audience, sa mai. Belong my lima for
Ia e whatalo whātu le mafuta mai o le tamai tai suafa ia Oscar now. Ia olo o lala i le atunu o Iapani. Ia whawhitai lava le mafuta mai le tato Port Kalame. Ia o le tia kono ia Talapeli mai le stete o Oklahoma. Ia whawhitai puawa le fosio ia seki le musika whaasolo mawhauwhaunga mo Yesu. Ma neia tele ko meni ia whaasolo mawhauwhaunga mo Yesu. Ia e. O le tā ua le nā Manuia o i tātou uma lava le nei vai tau. Mana tua whai tai au, ne te ua pa uia te au. Wha Manuia atu le tua ia te o tau uma lava mātua o tā pena mō papitisonga o whana witi mo a tai au. Ia whaaftaivi ia le tua whaaftai tele lava. Ia vi ia pe lava ilo nā lofa malo nā ngale lei. Ia au le taimire nei, ia whalau wilo atu pēr le pa ia manu o le tatou au mafuta, o le tatou whaingano tu fo i le aso sā ma le whaamantunga, ia tā pena mai ai o lau whaamantunga, ia i le aso sā o lo manei. Ia e tu ina atu pēr lava le awa noa e tā pena ai le ainga, tatou whaamantunga whaatasi ai, ia mesi lava le taimiri nei o le whaamai. Ia ua le tatala ai o tatou whare tāpuai, tatou te sāwa vale o tau mo tōulu whale atu ia, ai a vea ia o le nei au nanga, whatau wa alava, ia tātou ngāru lue whatasi ai i le aso sa masa umalava le nei vai aso. Ia o le mea lea, ia whailoa tuailoa topa, ia maro to mamalu, ia ai fusi e tasi wa se mea wa pa ua to foi le nei tua lau, ia whatou whamalie pa lava. Ia o le mawhau foi wa mawhai o na maua le nei tu la, ia o le ala foi na wa tātou tala noai i longa le tātou a openga to whailangi. Ia, Manuia atua i seu nephew tai aolo na papitisonga ma i New Zealand, ia o EJ Samuelu Pusel, ia molo ma Henry, ia Manuia le atua ia te olua. Ia, wa maua le pepe fau o le tātou ainga, ia whaaftai ma alo lava le mafuta mai le nei taimi. Ia o le tātou Port Kalame, ia e whaingo fia lava, e leifo o se whainga tā. E ile mata upu mana ia i ore tuse e feso, e mata upu e whaa, o lo ta ua whapea ia tasi le loto. E se le mana i o lea mata upu pe au tātou wawa ai i ai. A whapea Jesu laso fina ngalo, ia ko meni mai e mawhai fōi na whaungaina, ai su e mailau tusi ia e soto, o le mata upu e whā, ia na whai tau mai lea whai mua tasi o leono, ia na waile le toru ma le whā, o le manea i o whai upo o tuina mai. E au ngā fo i le tui whawhangu wai. Ia oe mai ule e kālesia, tātou uma lava. Ia o so se tangata lava. A tātou whai tau ia i le tū lea. Tātou te rore leia lava le alofa mare anga le leia o le atua. Whaafitai fwoi whamaloa te fo i le mafuta mai a sili au whatuafe, ia mālo lava le mafuta mai, mālo le sufua Manuia, mālo le tautua i lausunga. Se tā mai le pese fōi lea, tate tuli se whaate ai le ti ngā o tuli Manuia le Port Kalame. Ia, ona sa mai uso i le tā pena atu fōi le tu sai ma le mori manao. Ia, ai ore tātou mata opuna e tātou te tala no i ai, tasi le loto. O lea fo se awa onga po se mawhau whaunga le lei o mai ele atua, ma whai lava o ne e whaasoa mai. Ia pe te wala au mai fo te tonu o le tātou messenger le la au. Ia tātou te tutu na iai, ia matu whaatasi ai. Ia a wā fo se ai
ia mo i tātou le nei tu la fiafi au tā pena atu ia o tō mo le aso sā tai au ia o mātou le aso tō nai. Ia ma le awa lava ma le whālualu ia le ala nā tatala tuai whae lau iloa tu pia e fesolo ma tāu pui whā whai tau le tasi o le ono ia na Filifilia mai le le tolu ma le whā ia au mai ai o so manatu ia le afo i se musmusunga le nganga pa ia mo oe ia tātou whaafsoa i lea matango fio le tātou Port Kalame. Ia, o le tusere soto, o le tasi leo vaenga ua faa ma wa apua i ei paulo i le ekalesia sina background na i titi lava. Ia faa malosia lo latu tapua i tasi le loto. Tasi le loto. Ai va ai i latu awane mamau ese le latu alu ese le tele o mea vevesi mai. Ino i tapua inga ese o tala inga ese. A le manatu lava malangono paulo le ekalesia esoto. Efeso. Sorry, Efeso. Ina ia tasi i latu umalava i le atua. Ia. Pele o le nalasi na background like titi lava o le tusi. Ia. Ephesians chapter 4. Ia. So mele le tasi o le ono. Ia. Toru malefa. That was my fault. I apologize. I misquote the reading for the night. Ia. Na tau le mafau ia. Fatu alunga mai ai po le afo se musmusunga le ngangpa ia. Ai o le au ngai o le tusi lea. Ia mo tātou e tā pena tuaile tātou sāwali ngātu mo le nevai asu. Ia ai le ngata lea ia o whi au mga luenga. Sā tātou ona iai. Ia mo o tō whaafenga iai. Ia le ava mal whaalualo. Ia le ala le talo atua ia te o tō umalava. Ia sauri mai lau tusi ia Efeso. Ia le mata upo wha. Ia o le tasi o le ono. Ai o la au whaitau wina. Ia a o le tōrua ma le wha tātou te tangtanga iai ma vava a iai. Mai whaitau wina whapea. O le nei o au o le nono o le ua nono tia ona o le alii. O te ai o ia tua ia te outou. Ia outou sawa vali ia tusa ma le vala au. Ua vala au ina ai outou. Ma le loto maulalo. Lava ma le anga malu. Ma le malosi. Ma le ono sai. Ia outou whaapalipale. Le tasi i le tasi ma le alofa. Ia tau mawhaia e outou o na tā ofi. O le loto ngā tasi i lai le nganga. E le noa tanga o le file mou. E tasi le tino, e tasi fo i le nganga. Wha pei o na vala uina o outou i le wha moe moe e tasi wa vala uina i outou. E tasi i le alii. E tasi le wha tuanga. E tasi le papati songa. E tasi le atua o le tamā fo i o tangata umalava. O le pule i mea umalava. O le waiai i mea umalava. O lo i te tonu fo i a te outou uma. Ia, o le whetau wina na o le tasi le ono. Ia, tato wawa aile i le tolu ma le wha. Whai mai, ia tau mawhaie o tou o na tā ofi o le loto ngā tasi i lalea nganga. I le noa tanga o le file mu. E tasi le tino, e tasi fo i le nganga. Wha pei o na vala wina o tou i le wha moe moe. E tasi ua vala wina i o tou. Ia, o le tolu na ma le wha. Ia, na ilo se manatu wha pea. Tatu o le tasi le loto. Tasi le loto. Ai se o talatala no lai titi atu pea lava. E esa le mana ia ma le matango fie o le ainga ai tasi o le loto. E maua e fo i o le fie le mu. Ia maso longa le lei ai fo i le wha aporo kalame ina ma le wha tino ina o fi au mga luwenga te tono o le ainga. E le ai o se fi mishai. Ai talatala no fo i lato i le lau fafonga fia. E fi le mu fo i lo lato sa vali vali. E fi le mu fo i lo lato tautala. E a lofa fo i lo lato wa miu. Ma lo lato nau tai i le manuia o le tasi i le tasi. A tasi lo taloto. E manuia mea umatate fai. Ai a lua o taloto. Ua pongi sa fo i la ta ua savali. E wha loto lua fo i lo ta ua vaai i lo ta loto mga luenga e fai. E maua e fo ina le le fea lo fani. E ese maile la ngona o le tasi, ese le manatu. E ese le vaai o le tasi, ese fo i le wha longo o le tasi. Ese fo i le nofo o le tasi. E ese fo i la na ia whati nonga i le savali. A o manatu umalava nei, ia tasi ia le loto.
E au ngare mata upuli nei se toi whafangu ai. Se toi whafangu ai, po whea lava o iai le loto maulalo. Po nofo pe lava i te tonu, po ngā tia pe lava i o ngā te tonu. Lea lava o ngā te tonu lea mauli, mai te tonu lava oe. Olo o le loa ai le loto maulalo. Ioe, te tonu fo i o e kālesia, e le lei fo i mao ngāre tasi o lo tā loto. O le sao fo nā mare mā nei o la tā ua tapo inga. E while mu ai fo, e le ai fo i se vesi tā te whaanongo longo i ai. O ti ngā mapua ngā, a whainga tā fo i lo tā ua loto o na tau mawhai e te ena. O le tasi fo le nā tu e vai ai i tā ua. Ai a tasi lava le loto i le while mu. O ne maua e pē lava i tā ua i nā. Lao le nganga, lo tā loto maulalo. Ia, la tu ina tu le tato au mafuta le nei tu la. Ia, o la fo i sau whaasoa. Ia, se mosmosunga le nganga pa ia mo o i lea mata upu. O le fesili mo tato i whapea. Ai se a e tā ua i le loto o le tangata. Ai se a e tā ua i le loto o le tangata. Ia, o le nā le tato fesili. O le fesili na ia, o la se mawhauwhaunga, ia o la fo se tu fo i wa e finangaloina, o se afo se whainga tā, se pōpō ngā olo e iai, ia ma whailawa na e kōmeni mai, ia na tātou tala no whāta se le nei tū la, ia ai awane ngalo, e tātou te tala noa lava, e open lava le tātou conversation. You know, it doesn't matter whatever church that you go to, you're more than welcome. Tātou tala no whāta se le nei tū la fiafi. Ai, o le tā ua le nā o le mata upu le na o na vavai ai o foi o le nei taimi. A o lo luma pe lava le sim ta upu e wha umai le tato mawhutanga le nei tū la fiafi. O au, wha ilo tu pe le pa ia man mamalo le tato o whaafonga. E ile taimi e ti ngā ilo loto. E ile taimi e le mawhai ai no ta fiofi le sawa o lo loto. A e fo le taimi o te pongi sai i le alu o lo loto. O isi teimi o te vai ai. O le telefo o teimi o te whaangalo ai. Pe ai se a. Ua so na halu ai lo loto. Po o whea o lo pipi atu iai, po o whea o lo whaalongo atu iai lo loto. Ioe. Le nganga i tonu ia mare wha moi. Sila whia uma lava i le tua mea uma. A iei fo lo ta ua o lo tau mawhai. Ia tātou mawhai ia maua whaatasi e le loto o le mawhau o le tino ma le malosi. Le loto ngatasi. A tupunga mai te tonu ia te i tātou. E saunga le mu whaatasi lava vaenga neo leola. E sa o loto fo ilo tā uawa ai le lumanai. Lea fo le sau o le fili ma wha o susonga e wha sala vei ilo loto. Wai lua lava i oe o na whaford whawhitauli. Ona wa e mafuta atu i le atua. A ele whapea na e whaiwhe aua, na whapere se lau paseni ai, le ai, tātou lava e tasi lava i tātou. There's no one perfect on this earth. You know, we all have shortcomings. You know, even people that are surrounding us. But we always trying to do things in our way too. Vai lava tātou i le mālosi lo tātou loto. But not knowing no time is that our hearts was persuade us to go different ways because what the inputs that we put inside of our hearts. And o mea umalava nei is what we put inside and what is coming from inside. O ina fulisi vai ngai lo loto ai masi lava le upu sau fafo. Masi lava le upu sau fafo. Ona e yai lava le loto fo ile I have to say something. You know, I have to say something. I have to retaliate. You know, I have to pay back what she or he said back to me. You know, I atato va ai lava le loto. Yeah, you can see what Jesus was saying about the two chicks. You know, turn the other side. But it is very hard. You know, whaingata ia. Ai lo lava tangata lo no ia loto. Na vai fone le ia. Oi sole. E ese foi le fautua mai o Paulo toi fa manatu mai lava e Paulo. Wa o mea uma lava nei na o iei Paulo lona ia foi o langa.
Le lai wha manatu mai e paulo ia te tātou. E tātou umalava i le lalo langi le nei. Tātou nofo mataala iai. Ia tasi. Ia maua e tātou. Le loto ngā tasi. Ia tasi lo tātou loto. Ia tātou mawhau i le atua. I mea umalava wa ia whaia mo i tātou. Ia. A iei se manatu. Ia posela ngona. Ia. Ma whai ona e whasoa mai longa o tātou live. Ia pe ko meni mai. Ia whape nā leo on tātou tala ia i more nei tō la whiawhi. Ia, e ise mata upu lau sunga le whatonu po le... Le o le tau whai atu i se komita sesi e mwhaiwhina mana au mai i te whoni i pe ale... Ia, nā o tō whaafonga mai, ia ale whain ko meni mai, ia wala au mai lunga o le telefoni ale tātou wāne se whasala lau. Ia, nā o le wala au mawhulunga o le messenger. Ia, so se mta upu lava. Lau sunga le whiawhi au e le tele sa u... Ai, o au fesili. Manuia. Ona o mea ia wa au mai e paulo i. O te tilo fo ia u ia wha ale tangata ola. Le hase au wala mwhena u malama ai. E pau le whainga o te... I have to challenge myself. No. Why? A whapea tau te tiro to toa iai. I mea le tam whai pauro e mai i. E le whaingo fie. Nā. E le whaingo fie. Nā tātou tiro iai o le u whai mai pauro. Ia tasi le loto. Tasi le mawhau. Ia le ala te whamta. Ai a whesili. Nā le mea tau le loto. Nanga e au ino tātou whesili na ia manino vanga te tasi e whai mai ei. Nā le mea tau le tasi le loto. Whawhi when tātou whati noa le mea le o le tasi o le loto. O le a fo le mengo o le loto. Pio le whesili na o te amatai. Manuia. Manuia le whesili. Ia nāua e whaafonga mai le whesili. Ia ia whapea te sila fia po la fo se tali ia te o ia mawhaina e ko meni mai. Molon Henry Purcell, oh yes, and do everything with a good heart and expect nothing in return and you will never be disappointed. Ia mānaia ko meni whaftai lava. Tasi le loto. O le waailea paulo te tonu le ekalesia. Ia o maita ngata e loto ngā tasi umalava i le mālili ianga i tasi. Ia o maita ngata umai te tonu, tasi lava le wha moe wala tō ona iai. Nā o le atua lava le tāpasā o le ola, mo i nā tō. O le loto peo na sau no iai le director le tātou mafutanga. O le whainga tā ia. Laima se tasi sao mai iai. E le mawhaina whaatino e se tasi o i tātou le loto. A tatou wa aila i le loto. E longo fie lava le loto. How your action come out. Iau ngā ruenga e whai. O au ngā ruenga e whaatino. A o whewho ila no whai le loto. O le whaingata e ti ngā tonu le whatawhata. Ti ngā le uru. Whaingata i ena ilo e tātou po o whea tonu e no whai le loto. Ai awa ailawa te tonu o le whatu o le nganga o le tangata. Peo i nā ia fua mai ere sau o le loto o le tangata. O lo o maua te tonu. Ai a sue uma te tonu o le loto i o le tangata. Wai le mwhaina whatu saini al whata o le tangata. Tātou te vai o malawa i lunga te tonu o lo tātou unu. Le vai fo i la mauli ma le nofo. La mauli ma le nofo te tonu o le tangata. Po se mea lilo. Au mai e le tua ia te tātou. Manuia. Wai tau te fia umai whai tau tu spa ia. But I think we have to read between the lines. Yes. E ta tau i lou le te tonunga. Ia pēla o upu ia. Lea e se whai tau ungan whapalangi, whamunmule, i se whapalangi. Tala no me pela su tongo te. A whapela o le upula o le te tala noa i le loto whai mai ia tasi le loto.
O tātou anga i ei tunu sa ili po lea me ta ura tasi o le loto. Ai whea fu ino whaatino. O le tara noa Paulo so le, o le tara noa tata o ina le lei. Au tātou fu ilan au whaitau. E le lei ono tātou wa ai tutoa i ai upu. Io e malona whaangaina. Mona. Wa o tēnā tangata whai mai o le loto e whaasino le o ngātu tonu. I le vai, le whata le o ngātu tonu whai mai o i nāe nufo e whatu. Ia, ai ala la no whaasino le o ngātu tonu. O le moa, o le whatu. O le moa, le whai merita, le masni whape ua tete la walu moa. Ai waila le moa, fu ile le toia kamiki. O longa shape. O le shape o lea. Fatu. Io e. So me umala na tonta tu manino e. O le fatu la e, o le fatu e pe ala, o le o ngātu tonu. Ala whaasino le o ngātu tonu. O le mea nofo o le fatu. O i nasa woile e control mai e nerves o le tangata. E pamu mai le fatu. Le ala ngā toto atoa. So le mena e alo luata tu tala se ua ti ngā lu roto. Ai tu si i. Ai asa ili wha le mafaufau. O le loto aia. O le mea e whaasino le mafaufau. E le whaasino i e ala pe o le o ngātu tonu. Ia senta. E pe ia senta le o langa o le tangata ia Yesu. Manuia. Le ala e whaamatala mai fu ila ia pau. O ia mau mea umma e whaamatala pau i le melea. O tita le tonu. E tasi alona unga. I o tātou taulai le vaai ia Yesu. Manuia. O leo langa o Yesu o le fatu le nā o tātou. Manuia. O le fatu na e o ngātu tonu. A whaila o ngātu tonu Yesu ia oe maa tātou uma. E tau le tu lia la nā ua tasi ai nā le mawhawhau. Manuia. E lape e lava le sāwaringa. E wha le tonu le sāwali le tangata. Yes. Ai Yesu e o ngātu tonu. A whai e senta Yesu pe o lau le whai tau a whai atoa i whai upu ia mara tau mwhai meo Paulo. A senta la Yesu tatu loa leanga moa una waia. O i sole le mwhai na uwhai ale me lea e wha tonu mai e whai. E le ma whai na uwhai a ala ia e sa wai e. A o le wha moe atoa i lau le whai tau vanga lea. A whai o te sasi. Ia o loa to e fo i ala o Yesu. Manuia. O wha le tonu o le tangata. Ia o tai loa. Na le paua le o le mea tati to e maala malama. Ima fo i le mele ta o le moa. Ma le o ngātu tonu. O ngātu tonu. E tai in u ma mea ila. I le loto. O whea le loto. O le mafaufau. O le mafaufau e controllinga. Ia e. Le tātunu nofo to tasi. E anu lua wha e ita ia te au. Ioi. E anu lua i o le fifia ia te oi. O example se leta te tala mere. A o le wha moe moea. Ia le tama i musumusunga na musumusu mai tama i leo e tau le langona e o fofonga mani o talinga. Ia se musumusunga na whai mai. Wa ai le loto ta ua nala. Wa ai le loto o inala. Na te whaatonu fo lau la. A wa a whai nei la ta te o le mele a mai e Paulo. Ia tasi le loto, tasi le anganga, tasi le mawhawhau, tasi a. Ai sa o lea. O tamani o Paulo so le ea o tangata. O whaita wina la e ngana wha Peritania. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit. Just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all.
Wa ila pe tanga o interpret le menga. O le tala no Paulo le oneness o le Atua. All believers are. Yo. Ma tonu. Tilo uia mo kango interpret le mele. O le tasi o le tangata. Ia fa pe o le Atua e tasi la vai. Exactly. Yesu nganga pa ia le Atua e tasi la. E le fa pe mai le pa ia o le tolu tasi pa ia. Vai tasi na mea tawa. I lo le o la ulenga tilo iai. I le fa pe mai le Trinity e lo ka o mese Trinity. Sa. A le fa matalanga i lo na te lenga. Ia ta tilo iai o le hope, o le faith, o le peace. O a mai si mau mea ngai amaina. Yeah. Or baptism, or the Ia faith. tau to ia baptism ia o si mea na. Yeah. O le love. One God Peace. and Father. Ia. Ia pela ata vai ina mea ia. O le na. A le ia tātou la mea ia. E lema fai fui langa tasi tātou. Na. Yeah. Yeah. Fato fa maliera tātou au mafutene ne afiaf. Wa maua tali o mataupu is oneness in God. O re au te lenga a toa lava le nā. O whai upu nei ono. No matter where we go, how we trying to interpret, it all tells in one word, oneness. Oneness of all believers in one God. Vai le mana. Ia, whato wha mali to whai ni mamalo re tato o mafuta. A wha peo tā pena mai lava lau tali. Ia au mai pena lava lau tali. Ono lewa tali e whaatonu. Ia tatu au te lenga re ne tu la fiaf. Le au ngala le nā. Vai le mana ia. There is one body. La tala nā Paulo. The unity of God. All believers. Unity. Tasi lava tātou. Ia vai le. Ai sa o le lei lava. E le mawhau naru le tasi o tātou. Ia tasi le anganga. Tasi. Wai o mai tātou. Ese o malava. Io, o lesi tangata sau, la lelei mai, la fia. O lesi tangata lai sau, matua lusi ale lu sau lunga le awala, ia ai kolosi e lesi ta avale lan ta avale, ia matua i ta e lava le ulu. Io, mea whapena, tato va ai ei, o le maa neia nare au mai e Paulo. Le lawa talo mai whatonu. Io, oneness. But, le ala le na e, excuse me, e whaingo whia ia te tātou, o na tau ma whairo tātou, o la tāpua ia, pe atu tusa o mai tātou, the oneness. Wanafi mai le lau te lenga atoa, unity does not just happen. We have to work at it, you know. Other differences among ourselves, people can lead to divisions, but we have to do a better job to judge ourselves which is right and which is wrong. But our brain can only go so far as an engine to push us forward. But we also have to maintain peace with ourselves and our God. Na whetalai le tua o maia i nā tātou whaia re tangata i lo tātou whaatusa. Na whetalai le tua o maia i nā tātou whaia re tangata i lo tātou whaatusa. Ia tama o le vai a fua. Ia mano le whaftai le... Le ala susisila. Le mire tam whai tama e whamatala mai i whetalai ngā le ale tua. O lo tātou whaatusa. Le 20, lawa tonu. I lo tātou whaatusa. E lona winga e tolu atua. I lo tātou whaatusa. Ai ana whapea whai le tua le tangata i lona whaatusa. E whaingo whi e la le mana malama. A la wawa ai o le tangata i lo tātou whaatusa. Le arke, le te tango asu e arke nesena e mene mena. Ke nese... Lua. Le lau na sui aktu. Ia, ai, la so manatu ia i le, a leo tona sui tātus. Ia, o le kenese. Ia. Nei e siri pe ia tama. Tama o le vai a fua. E ngā ke au maia. La o ia le au maia. Ia, lau sunga, lau a fionga tama o le vai a fua. Ia, ma nei a fua i lo whala wa i tele mai lau i elma tā upu. E tātou tala ia i le nei tu la, ia mana ia fo i le whaasua mai. Ia,
ma tu mai so manatu fa mole lava ya ole Ua mau i ngara. eu le su ela ai tal no mai la to Wa tasi le amta upu e tele ina pi e imana tu mlangona fai mai ala i si tolu atua ma vai. Ya, de la vai e ta ofile o Cristiano, Christianity o que fai atu o ni lotu, que fai atu se lotu pati o se lotu e fakasa, que fai no o Christianity. Mea le tato no ar Cristiano. E tolu persona tasi le atua. ya Pi o vai atu pi o mena e mai e tama o le vai a foa ia le manatu le na feta laile atua o maia pi o le numero tele ya o maia ina tātou o level au le tu o level au wa per to tolu o maia tātou whaia ya ke nese wha mole po le ale fsili ya o le fsili whamaile ko meni tama o le vai a foa na feta lai le atua o maia e nā tātou whaia le tangata i lo tātou whaatusa. Ia, pēla o le mataopuna ia, le uso ia tama o le vai ia, au e whaatasi mai pēlawa le tātou porkalame le neitu la ia, tu e whai mai so manatu pe te wala au mai fo ia tātou, ia tātou ngāre rue whaatasi le neitu la fiafi. Ia, ai, la matanga mai lava le tātou porkalame ia tasi le loto, tasi ia le loto. Oneness, the oneness of all believers. You know, ia tātou mawai le saunga le mu o le fia. Ia tātou tāpua ia i le atua. You know, ma le anganga. Tāpua ia wa tasi le atua. E tasi lolo tāloto, o tai lolo tāpua inga. Tā te tāpua ia tuai le atua le tasi le loto. Tāpua ia tu le atua, ila atua o tō le anganga. Tāpua ia tu le li, lai ma neia lava le, you know, le tāpua inga o saunga le mu, lava le tau mwhainga. Ai, e au ngā, wa le telo le teimi, ia e pei lava na tō whaafonga ma le teimi o sola. E le teimi fo i lea e whaati ngā iro tā ua mawhauwhau e le te Apollo. E le teimi fo i lea le whitau ilo tā mawhauwhau le whainga o tā mata. E le taimi fo i le mawhailo tā mawhauwhau on tu ese le whaalongo lo tā utalinga. Pele o vaenga i e lua. Ia tā mawhauwhau fo i le vaai o lo tā mata ma le whaalongo talinga. O le tā ua i o vaenga ni e lua lo tā o langa. What we can hear, you know, so we have to be careful. What we see, we have to be careful. Wao le o langa nei. Ia, e laila vasi tasi e se lau pasende. You know, we all have shortcomings. We come in short in the glory of God because of sin. You know, merely the fall of man from the beginning. Ai tamo fai pe lava. Olo au mai lava i le atua i lana tuspa ia le fau tuaina o lo tātou o langa e wha tonu fula wai le sāvalinga. Awane a vea maala wha pēa e pule le loto. Silsilane la lau sunga fe au le kenese. Kenese mo mua non fai upu na luas fumaleono, luas fumaleono. Ia na au mai ai e. Ia. O le kenese mua, ia o le fai upu luas fumaleono, ia. O se toina e motus. Fai pulua suma leono. Ia, whaatai lawa le whatasi mai li tātou pokalame le netu la fiafi. Ia, ona sai mai se so e atu le tusi lea ia. Whamai lea fai pulua suma leono. Then God said, let us make mankind in our image. E fia la nu mera na e maina. Na e plural. Na plural, ia. In our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky,
over the livestock and all Yeah. animals, you know. Ma aila ile lala le fai upuna so ai. Na tali ele afo. The next verse na tali ina mena. Yeah. Se fai tangala le tali o le fai upu 27. Yeah. So God created mankind in His own Wala. image, Yoi. Nara ua sau inga ua singular. singular. No, just. Yoi. Na manino e whamatala le tispa ia le. Yeah. E tau tele tau na e whamatala ile afoi. Ina lava le tatu o le tatu nunga le tatu tatanoi. O tatu nunga o Christianity. Ta te reo tala noi se tatu nunga o se lotu. Yeah. Fair enough. Yeah, which is right. Le tala noana fo ia, le tala noina o le mataupula. Yeah. E le whapito la au pe whape whai atu ono o se tarito nunga fo se ekalesia mana. Le tatu tala no umai lava. Fe mai le manato fo Brian. E ese o tatu tarito nunga i le maule nei. O lo whape mai nesi. O i lato nei. O le ainga atua. A o le whetalenga fo ia Yesu. O au ma lo tama. E tasi i maua. Ma lo lava fo. Nei fo i le mafuta mai. Wa o ma lo tama. Mana tō fōu, a pia o le winga le o tātou nunga. O le tātou wā tilo o tātou o tangata Kirisiano, o Christianity. E le o tātelo o tala noa, me o le lotu wā, oe o lotu wā. Tasi a le whamoe meo, se vanga nara se Kirisiano. Se sito i ngā Kirisiano e claim le Christianity. Ese lona na, ese le whai tua o lana tātou nunga. Ioi. A le mea ta te taritonu ta ua i ta ilo ia oe, o lo taritonu ngā whakirisiano. O te taritonu i le Trinity, o te taritonu i le atua e tolu o na persona. A tasi lava le atua. Ma nei a whawhitai mo le whamamana maina. O le whaiupula le los fuma le ono. A te tala lau e tere ona whapea lea. Why does God use the plural form? Let us make mankind in our image. One view says it's a reference to the Trinity, God the Father, Jesus Christ, His Son, and the Holy Spirit, home of all our God. Tasi lava. Another view is that plural wording is used to denote majesty. Kings traditionally use the plural form in speaking of themselves. But in form, God created mankind in His own image. Lale mamafai in His, not from. Yes, a whale mena le whatulanga o le nae pi vesia le whai upu e luas fuma le ono. The following verse, nae whamatala ai. Manaya. So e leila se me tau te wawao i fua li merna. Nae whamatala mai a le lufu fitu. Ioi. Ioi, le toa tasi o le atua. Ioi. Na mai le lufu ono e mai ti tatu whaia. Ai mai le lufu fitua. Whairo e le tua I lo toa tasi. So le veipura luas fuma fitu. He whetau ngana sa mo lusu fitu. Lusu fitu ia. Se le lato on sa e mai a, le lasu atu lusu fuma fitu. Ale la fala o tele le tusi ngana peritania. Le lusu fuma fitu. God made man and woman in His image. Neither man or woman is made more than the image of God than the other. From the beginning, the Bible places both man and woman in the pinnacle of God's creation. The pinnacle of God's creation. Neither sex exalted, neither depreciated. Yeah. Manaya yole. Manino mayole o mayole le afionga le tua de mataupu wa. Ale tala no lava I tātou ia. I tātou lava ia. Ele whape fo e whapito la au. Christianity. Only talking about. Ele whape se se lau tapo inga. Se se lau tapo inga. Le hai ilo le tūlena. Ai nā tātou tala no. No le mana ia fo e ko meni. O le mele i manino, i whaalongolongo mai fo i awane i whela au se. Tatele o tala noa i le ale, le tate tala noa i lunga o le tato nunga le Christianity, tatele o tala noa i lunga o le mon mau Iova, pe tate tulou i tuafa tatele o le tate tala noa i le tarito nunga le Christianity.
Manuia. Ia. Ia le nana wa whala we tele atu le tato pukalame. Ia Manuia. Ai whawhitai foi tamo le vai a fua. Whawhitai foi le whatas mai. I le manatu foi ma le, ma le whaeloa mai. Ia, laio sea whaina. Ia, a whapea foi eise tasi fia ko meni mai i le mata upu lava lea. Ia, o iai pia lava lea wanoa. E tala no mai ai. Ia, a olo i luma le tatu teimi. O le tasi o porkalame. Ia, o le taso upu mai i le atua. Al teimi le nei, ia, whaanga solo pea, ia, pia o iai se ko meni, po la foi se pese mo le manao. Ia, o la foi se tūlanga to e whawhinga ngaluina. Ia, e mawhai lawa na tala no mai pe wala au mai foi tonu o le tato numero po le messenger a le tato wale si whasala lau. Ia, lau wawhionga le tula epa le director. E whawawina pēr ma ta upu le po ua e ase. Ro sunga mana mtau. Ia, wale, a tonu le a whamoe mai ili ta ma ta upu le. Se sa ili mea le pese le whamoe mo le tasi le loto, tasi le fatu, tasi le ainga. E le pese na ma neia na se i ufiufi ele ma ta upu lea o lo mana i le whaiwina tapu kalama. Whamoe mole lava. Ile
Ia whaafitai lawa vi ia le atua lo nā lofa ma lo nā ngalelei. Ai o le taimile nei, o le upure nei ma le awhionga pa ia le atua e whaatonu wholau ai. Le sāwalinga o le vai aso fau o lo fau mai. Le aso tāua wa whaia e le atua mo i tātou te fia iai. Te ngata i lea, tātou ori ai lo nā lofa ma le anga le lei. Ma tai o le mata upe sfolu ma le tolu o le whai upe whāsfu ma le whā. Whangata mai le whaita wina le lima sfu ma le valu. Pe a maua ilo wa wanoa. Ona e whai tau wina lea. A le whai upu e lima sfu ma le fitu wa Filifilia lea. E whai mamatua mo i tātou le neitu la fiafi. Va aia le atua i mea masani. Va aia le atua i mea masani. E le ai se perofeta e le mamadu. Wa na o lona lava noo, ma lona a inga, e le mamadu ai. Te whafonga fo. E le se perofeta e le mamadu. Wa na o lona lava noo, ma lona a inga, e le mamadu ai. Ma fau fo. Wa wha manatu mai e le whaitonga le whainga tā, ona tātou i loa o mea tātou te sā i lia, ia i lo tātou o e lata mai ia i tātou. E pei ona au mai e le whetalainga a Iesu e winga i perofeta. I le amana ia o i lātou i so se mea e ngā lulu e ai. Se i vanga na ai to tonu o lātou lava loto i whale. E pei ona wha maonia i le vainga o tina i te tonu o le ekalisia. Ua le mawhai o na sopo atu le vaai ina ua vainga masani i te tonu o tātou si o si manga. Ma ua pongi sai i tātou i le tua o loo ngā lue mai tātou. O nei whata ota ua whaia ma wha manatu ia i tātou. Ne i o tātou le amana ia ina le tū langa o le atua i lo tātou ne yola. Tātou te talo mo se file mu o le lalolangi. Ai pangalo tātou nau e a vea ma mea e ngalo ai i lo tātou whatupuina le file mu. Tasi ai o lo taloto. Ua tātou masani ma le tōtele. Ua vea i tātou ma pe nina o le talalelei ia i lātou. Upenga e tumu le lei i leia wa whango taina i le atua. Ina ia whaalia ai lo na malo i se mea tātou te iai whaatasi maia. Seeing God in familiar. Seeing God in familiar. Prophets are not without honor except in their own country and in their own house. These parables are reminding and reminder to pay attention so that we don't overlook where God exactly is. We all want to pray for a peaceful world. Yet it is an irony that in our yearning we can miss where peacemakers and quietly work. Facilitators and restores all peace and justice. Meetings with others, doctors at works, pastors continue to preach the word of God. Writing for the disabled, how we interpret the good news to others so others may receive what we receive is oneness in the spirit. We're familiar with many of them. We understand the pain that all we go through. What if with them, how about what the gospel will live? Is the gospel between of our hearts or is it in our hands? The love of God, it comes from inside of us. The gospel of Christ comes from within of us. We hold it carefully because what is given to us is the word of God himself. The kingdom of heaven is more valuable than anything else we can have.
And a person must be willing to give up everything that is going through in the world and come to serve the Lord and to obtain it. The man who discovered the treasures hidden in the field stumbled upon its incidents, but he knew the value would cost more than what he found. Although the transaction cost the man everything, he paid nothing for it. The seeds were free. The soil was free as well. All this came free because God himself, who freely gave to the world for his own purpose. Nothing is more precious than the kingdom of heaven, yet God gives it to us as a free gift. The parable of fishing nets has the same meaning with the parable of the wheat and weeds. We ought to obey God and tell others about his grace and goodness, the gospel of Jesus Christ himself. But we cannot dictate what is part of the kingdom, who belongs and who does not belong, who is and who is not. We all come together as one, and we all receive and believe in his death, and believe and receive Christ. Testify yourself into the gospel of love. Only testified only one way is Jesus himself. Anyone who understands God's will purpose in our lives and revealed how the testimony will live in us. Jesus Christ fulfilled the Old Testament to introduce us into the New Testament of life. Jesus always helps us in every way we ask him. But there is double benefits for those who understand Jesus' teaching and what the kingdom of God is all about. Mysteries. This was a new treasure that Jesus is revealing. Mysteries of heaven. We haven't known yet. Because why? We still live in the world that we're still learning about who God is. Learning for us so we can respect and honor our God and worship him. The future is bright. The kingdom is love. To now and to then, may God bless you. May God keep you. May God's light shines upon you. And may the Lord continue to bless you and your family today, tomorrow, and the next day. Tato whai u le talu. Whaftai le tua lo mātou tamā. Whaftai fo i pāanga o mawhai o na mafuta mai le nei tū la. O tupu mai e le li ia o le atunu. Tā mawhanau o le atunu. O a inga le li ia sili i ate oe. Whawhitai i lo wanga alofa ma lo wanga le lei. Alofa ngia i la tau i le nei tū la. Pui pui marutia i la tau i lo wanga alofa. Le li ia lo mātou whaolai. O se mawhade tonu. Lafu i nuu le aina. A whio mai oia nganga pa ia. E whawhile mui lo mātou loto. Ia tasi ai lo mātou loto i ate oi lo mātou mtai. I le suafa manu mālo o Yesu Kiriso. Mātou te talo atuai. Amene.